Grocery would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank Siak ni Manong Jun, Siak met ni Amag, da kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karumubada kami, ada kami, manen nga FTD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Lucano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FTD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Yes, good afternoon everyone. It's another Sunday. Apo, 24 iti mabilang itatabulan iti Setyembre. And of course, another 3 hours of live music. Mostly Ilocano. Apo ti mga ganyo nga sagot. Dagiti pagamyo Manong, Uncle, Katropa, June Serialas together with Katropang John Mar. Siyempre, ito lang nga po, numero 1 nga programa at kami manin, ito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Yes, kahit ko na dito ni Kabsat Dimple. Hello po, pa-shoutout po. Pa-request po ng kusilaban ka. And Kumare Inocencia Marcelo, happy Sunday to all. In advance, happy birthday. Ma'am Marivic D. Dagdagan from your Pagrangayan Elementary School. Ayan. Okay, advance happy birthday, Ma'am Marivic Dagdagan. Kasi lang kung sa kabisado ni Ma'am Marivic, aguro ka. Of all the asawa ni Kwa. Asawa ni ate-ating ni John. Ayan. Okay. Charlie, yes. Advance happy birthday. Ngarod, for your request and dedication, Apo, dito lang Apo, 0905-808-1259. Tingkay pagipurwakan. Ulitek, 0905-808-1259. Itingkay pagipurwakan. Kat kayo makita yung mata mo kayo nga makita tilang langame. Dagito yung natataraking pagropaan. Siyempre, log into your YouTube account. Biro kayo lang po ti Karuba. Dito type lang Karuba live. Okay, agparangan na po. Dagito yung paggayam nyo. And siyempre,
numero dito Facebook apo pero kinyo lang iti 104.9 XFM at Santiago. And mabalin apo ti ko, mabalin mo lang iti request jay. And my daughter says, belated happy birthday, Papa. Yes, it was my birthday last September 19. Thank you so much for those who greeted me. Di kita apo nagan-ano so nagtatype iti happy birthday dyan ti wall ko. Apo, ti banog ko mga nang susumba. Hindi kanya nag-send ti Gcash kasi. Actually, social lang ang Gcash, bank transfer. Wow. Di ka Siya nga talaga. Dagi tayo nag-send apo di bank transfer. Thank you so Sana all. much. Kada kayo apo nga po politiko nga Ay nagpaaramid. na po. Nagpaaramid iti siyempre. Campaign jingle. Madanin, dandanin Ako ako. mo ti reason nga kwa nga patulod tanong dikat dito kaya nagpaaramid iti political jingle. Ayan, shout out from Kiling Alfonso Lista. Nagkapo ni Pauline May Cleophas. And belated happy birthday kung nanambat ni Ading Dimple. And Lynn Alcain, shout out po from Pidigan Abra. Okay. And Adrian Sigitan, shout out po from Santa Isabel Jones. Isabela. Oh, ano ko na naman dito ha? Ayan, pasyara man dito ay barangay nagtupakan siguro to Santa Maria Idol. Request man dyan sweet song na naman. Ayan Pasyarat man lakay ti bandaming agimat lalagay tayo kabanda nga harabas kanan ni Ken Natura Borja. Ken Natura Borja. Ken Natura Borja? Ken Natura Borja. Okay nga Rod. And we would like to wish each and everyone an advance Merry Christmas. Can you sing this please? Huh? Will you sing this one? Okay. Our Ilocano version. Title na kami natin, English. Christmas in our hearts. Atan lako ti ubing nga arkus iti Paskua. Malagip ko tay ubing nga adda ti kulnoong. Tattao ag sisinagot na dumaduma nga aginaldo. Patsek ati Paskua si tataeng ti puspuso. Pagsilawin the Christmas tree araniag ti masakbayan kapya dito'y lubong agkay kaysa tay ken apo kansyunen asiraragsak tinarambak a Paskua ken di tay kumaliplipatan ti ayat iti namaswa sa payla tarabayan na baro atawin na sangapada ken ti espiritu ti Paskua at na eti tumunggal maysa. Linaon dagiti kararag ti intay panagkakapia amangi parang-arang kini Jesus na marswa kas pagkat ti agsapa idi umuna a Paskua iti barang ni ayat kini Jesus sa maladaga intay kan manrambakan agtukar ti pangpaskua iti may sa atimek itanop tay iti Diyos kansyunen asiraragsak tinarambak a Paskua kendi tay kumaliplipatan ti ayat iti namaswa sa payla tarabayan na baro atawen na sangapada kenti espiritu ti Paskua ang naedi tumunggal maysa kansyunen asiraragsak tinarambak a Paskua kendi tay kumalinlipatan ti ayat iti namarswa sa payla tarabayan na baro atawen na sangapada kenti espiritu ti Paskua
at naetito mong galmaysa. Yes, advance Merry Christmas each and everyone. Ayan, dandaling nga malpasan actually iti September. Dandali manon! Di pa nagbobonos. October ton and etan aldawan ti pa nagbubutos, panagpili tayo apo no si asino ti Panagbobotos, November pa nagbobonos. December Christmas bonus. apo nagado nga bonus. Awan pa iti pangiyawatam ti bonus mo. Okay lang data. Wow. Okay, kung konekta tayo nga po nga dandani nga magtenga na po tintay pa nagpipili no sino iti naskan nga mangituray iti barangay tayo and please lalaingan nyo apo at kata kita imayo no si asino iti naskan nga tugao kakona nang ro dadyo may isang ipat patugtog datoy istasyon hanga patugtog actually may isa kata kita dazzler dito jazzler I should say is the jay ano dyan pagana dyan namo anay lakon boto yu ko na ano yan Dumbbell kayo. yan hangkan to reklamo no sa balin to tigalat iti ipatogoyo ta siyempre si kamo tinagpiling kaya naikang kalaang tilimagasot ay ka pinili mo nanyang nga rod ano sam no nya ti kababalin na datang pinilim nga leader. Ngarod ko na ni Mind Sabado na saba nga Pasko kada kayo amin. Baka nanti Mindata. Mind Sabado won siguro medyo kinisayan na lang. May Mind Sabado. Okay. Idol pa request mo yung kantangan na Rigati manglipat from Reyna Mercedes Idol and si Kapay. Ayan, aja lang matan nabukas tayo tin aja from nagtupakan siguro. Wow. Okay, payod ka no balong are you familiar with the payod? Request ko man idol DJ payod. Sunata nga payod. Payod. Di may kabisado data payod apo narnaruang ko iti payod hindi na pang kami di Thailand apo dagiti payod iti Ay, sos. talaga nga mapapawaw ka. Di kagsaon makaangot ka di kasi nga payod. Anyway, once again, number to dial no kayo apo dito tumawag ti live ano damo sa baling at timok nga mangi kami. 0905-808-1259 and makapasangit met takan tayo listening here with your Ninong. Good afternoon Ninong Gilbert and Ninang Avelina. Talaga makapasangit no pinanawan da kadagiti apukom. Even if for a better reason, greener pasture, whatever that is, apo nasakit lang tata siyempre awanin ti ananawa umon. Awanin iti pokpok kawan iti agsar din kayo man. Okay, like that. Tagari kayo. Tata, awanin tagtagari. Cellphone ka lang ang cellphone. Namimpinsan nga po man da. For a greener pasture, greener pasture actually, for a brighter tomorrow. Pero ore balik-balik tadim na sakit lata. Talaga met. Anyway, hanga may cut data and sooner or later you will realize talaga met nga nasken nga talaga nga pumanaw da tapno maiya sa ganaan damot iti future da kitang umbing. And of course, medyo ag-practice kayo ng aking English sa diretsyon ta. Nakaw. Into sumang po da kita nando mga sa iti Ilocano no Tagalog and Posible. pero Dagay yung bingwe siguro mabalain. Dagay yung medyo 18 years old doon kasi. Awa mga ruto 18, nag-uubing da nga pimana. Pati ni kwa? Aji kung tumatay kwando napamala. Yes, napamala lang. Siyanada? All of the above. Siyanada na pananda, siyanada. Yeah, siyanada. Pasyarat mo na kita yung natataar nga kadwak dyan opisina ni Manong Jun Simon ken Ryan Cabe. Ni Ken Borja. Wow. Okay nga Rod, para kita napipintas nga babalasang teglawlaw. Nagana sa nabiyag musika aning tay mabuy-buyak. Dagos sa mabang aran kaunggan day tuirig na. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan isot mang kayaw day tuy marik-rik na. Day nga istisem mo ay puno ang makabiyag. Kasla alinunuta kalid mo akurso na
takutis mo ka sila. Porselan at pangyari ka, sikat sa buong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kanuading aglalo sikat tumis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko taapak bingingaisen. Sa nabiyag no si kaading tay mabuy-buyak. Dagos sa mabang aran kaunggan day tirik na. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan. Ismang kayaw day to'y marik-rik na. Day nga is-isang mong ay puno ang makabiyag. Kaslalin mo, takalid mo, ako rasunada. Takutis mo ka sila, porselan at pangyari ka. Sikat sa buong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kanuading aglalo no sikat tumis-isen. Kanuading ipatay ko tapak bingingaisen. Nagpintas kanuading aglalo no sikat tumis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko tapak bingingaisen. And a special thanks to our beloved sponsors. Apo isong handa kami na tangang mampayag. Of course, we have XFM mismo, the sponsors me. And the Yes to Health, Apo, nga masarakan sa Jai. Di naman napito ito na tayo. Ayan, Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City. Yeah. Asadag J Parking Anti Barbaronga, Unisan. Yes, and Isuda Apo, iti manufacturer and dealer of these kinds of Products. food supplements. Kaskumaite. Santon Plus Herbal Soap. Apartakam. Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature's Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, and Clear Skin Beauty Soap. Yes, and manimit pa po ka po din Sunday. Ito yung personal po nga gagayam may nga nagbalimot yung sponsors ito programa. Of course, Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Rainier's Private Resort of Yes. America. Yes, nga din Nga masarakan sa Jay Pati Resort da sa San Sebastian, Jay Sangot San Sebastian Integrated School. Yes, of course, Manang Lorely Baldoria. Uncle Terry and Maricel Tatak of Yes. California. Kathy and Ronald Salvador. Uncle Daniel and Lisa Cabal. Yes, and CJ of Baguio. And of course, Pacific Star International Employment Agency. And all the others nga madipay apong agpapabanggitin. Thank you so much kada kayo. And pagyaman namin may dagiti nagpaarami dito ti jingle kada kami nakadaduda. Wow. Dahil tamit ng reason isang nakabayad akong tuition fee na di anak ko. Wow. Man. Nagmaya nga talaga. Yeah. Okay, napit kayo mga kansunan balo. Ayan, bago tayo kansyon, kablaw to pwede ka din Okay, go ahead. Request man na, ayan pa-request. Pa-shoutout man ni Daddy Willie T. LGU, Reyna Mercedes, especially Utility Department Idol nga ni Win Barasi, and Ricky Bugtong Daria. Shoutout ko man sir from Poblacion, Tayum, Abra. Request ko man Jay Chismosa, thank you. And shoutout man Garod Cheng Costa from Toronto, Canada. Justiak Nina from Chita Costa. And Doming Martinez, good morning mga sir DJ. Ano naman? Yan, sino ati Young Cooking Bunny Company, Master JM, pa-shoutout ko na naman. Wow, tamok dito ka, DJ ko dito DJ Ambalatungan, if I'm not mistaken.
Yang cooking ba ni company? Yang cooking bunny. Cooking. Yang cooking. Good afternoon, Manong Jun and John Mark. Happy Sunday. Please sing 7 inches Ilocano version. Thank you. It's Maribel Garcia. I'm watching from Salinas, California. Okay, apit tayo kaya ng 37. Okay, later on the second part of our show, da kita apo katang aming bagay da kita nga sonata, makapiright kami no first hour mga kansyonan. So nga pagpasensya nyo pala da kito'y kantami, nga income, isagot kada kayo. Here's something from the old days but goodies. Nalipat ako no sino dati nagkanta to. I guess it's Bobby Gutierrez. And anyway, para kada kita'y nahilig at kaot. Sok-sok nga sok-sok. Sopay. Sumuk-susuk-suk, taba et talupon. Sumuk-susuk-suk, tabuok mo akulot. Nuiti bigbigat ay nakadumog. Nuiti rabii, mamapatayo. Adda balbalay kong alibot na alos no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayenta marurusok sumuk susuk taba et talupon sumuk susuk tabuok mo akulot nuiti bigbigat ay nakadumog nuiti rabii mamat patayo. Babalasang agpaspaseksida adu amoda tay us-usarenda agbado dat nakiting ti baba nakipet ti siket na kunam lano akot-akot agpa parang jay posong da dagiti met babaket agsapindat sukot karina maka Domingo payen di damet lasuk tanen tanuik katenda agkikyaw jay batok na riripay ti sangka ilian taligyan na jay karayan sumuk susuk-suk taba et talupon sumuk susuk-suk tabuok mo akulot nuiti bigbigat ay nakadumog nuiti rabii mamat patayo dagiti met babarong kaot tay usoda kaot da akaot jay unek ti bulsada unam lasig siguro jay kakao tenda gayam jay kakao tenda jay ulo jay kukwada sumuk susuk taba et talupon sumuk susuk tabuok mo akulot nuiti bigbigat ay nakadumog nuiti rabii mamat patayo. Okay, ngarot karo pa agsubli kiti pagayam yo kalpasan ti sang kabasit laeng nga po apalagip.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Aha! And we're back. Siyempre, you're still with Katropang John. Katropang John Mark. Dito lang nga po, da kami man ito di 104.9 XFM sa Diago. Exciting! And kita pang blao na balong. Nagaduda. Dito'y Facebook. Good exciting morning for the kid duo from Nanay Lita Monar. Yes. Mga ganon, good morning mga idols. Ayan, pa-shoutout po dito sa Oman, especially yung family ko po dyan sa Arabia. God bless po mga idols from Belasario, Zeni. And Crispin Dayag, idol pares Mantipasol ko kadi from Cabalay, Santiago City. And Evelyn Francisco, may met ko masunod damot XFM dito'y Kawayan. Ayan, matik masarakan ti stasyon nyo ti radyo. Miss na namin Ilocano songs nyo. Ayan, parang mayroon atang Yeah, adan to po ti XFM nita Kawayan XFM nita. sooner or later. Yeah. Okay, happy blessed Sunday Kuya June and JM. Great ko man Tito Eling and Tita Lux, Prangan, ating Celia Basada, my 4 kids, Cherilyn Michelle, Resty Shell Raydens, Prangan, Jexter Juan, and my husband, Resty Prangan. Pakikantaan ni JMJ One Day at a Time, ken papawi lang ka. Thanks, Rachel Prangan ng Mangandingay ang adanan. God bless. One day at a time. One day at a time, sweet Jesus. Ayan, ni Girly Girly Caban, ano, idol pabati nga po ng happy birthday sa tita kong maganda at sexy, Dolores Feria ng Balintocatok, Santiago City. And Celia Dansalan, para kasi man ng birthday song para kini Jody Castañeto. Ngagkasanga itangal daw. Shoutout na rin kay Mylene Castañeto ngagpaskon. Thanks, idol. And Zeth Salazar. Hi mga idol for the duo. Lang pinakamalakas watching from Patol, Santiago City. Oy, thank you so much. Magandang hapon po sa inyong lahat yan sa Patol, Santiago City. Hello, watching from Tayuga, Pangasinan, Alma Erpelo. Alma Erpelo. Yes, and Chita Costa, thank you for the shout out. Much appreciated. Adito ni Canada. Yan, good day Sir JM and Sir John. Pasyarat mo the family Guerrero kan Marquez dito ay Marasat Grande, San Mateo. Thank you sir and God bless. And hello po sir, pwede po para kayo ng kantang Kusilapan ka. Salamat po watching from Doha, Qatar. Yan, taga Puerto Palawan po ako from Randy Bacomo. Oy, hello katropang Randy Bacomo. Yes. Meron din po tayong XFM dyan. Hindi ko lang alam yung exactong location at frequency. Basta meron po tayong XFM Palawan. Okay, ano pa lang ang salita doon sa Palawan? Ponchap. Palawan Express. Okay, karon. As requested. Ito na po. Marami nang re-request ng Kusilapan ka.
bagak metken kay di ano ganda untuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin kasakit na day di aldaw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met ati naglabas niruruang ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin ano ak nagparparik na nga kumabiyag ko ang subli kang hindi naklata kinikita intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan to panang iparik na anabiyagak nga awan ka Blessed Sunday po Karuba, pa-request po kami ng Paupawilan Ka. Bayang Family from the Phone, salamat po. Bayang Family. Intun nagsarasta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawi kan na amiris mo't nagbidutam I'm sorry damage has been done digmet impagar sa maituran balay di ket masarakan kalpasan nga siyak ket panawan intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan to panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na maililiwak latkaken ka bareng nu kabaelak tu nga aramiden nga intun nagsarasta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastan to panang iparinag ang mabiyagak nga awan ka Okay. Be careful of what you wish for nga kunana dita. Nga no kay mga panawan. Okay, panawam lata takitaan tanto mo at in the future aglalo no inda danes mo pa iti kastaunay ay get
be careful ang mga ano napinpintas so ti pagbanagan ng MC ka nga nagaramid itihaan nga nasaya at iti maysa nga tao. No napanakkel ka tata, agayat ka ti sabali, sige lang, pasaktam ni bagat mo. Pasaktam di ka sa unay, ta kitan tanto nagtulit ti panawan, napimpintas to pagpanagan na, aglalo no, nakasurvive to isuna. Ayan, naimbag nga daming guyo, kuya, kablawag man dainang kantatang ko nga kastamot, kuya, kastamot ti Familia Benyo, ken condolence ti pamilya ni SK Fed. Para kasi manjay, have you ever seen the rain? Kano na ading Monolin. Yan, nakatune in po ngayon dito sa Oman, 8:30 na AM po. Pa-shoutout ulit. Makinig. Sarap makinig ng Ilocano songs from Belisario Zeni. Okay, kaya mo kanta, have you ever seen the rain? Siya ka nagkanta, di ba? Han. Ayam tayo din na minsan, okay, ayamin tamanin, sige, pero kimta lyrics na, tayo ayamin tamanin, dito, have you ever seen the rain? Hindi ka, madig sa pahinga ka, taon na diba? Sla I'm yours. Sa titono na. Diman, diman. Ano na? Yan, okay to eh. Nasara kami na po. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Start. Pero kita manan. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it will rain on Sunday. I know. Shining down like waters. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? It's coming down on Sunday. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know I've been waiting for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? It's coming down on Sunday. Yeah! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? It's coming down on a Saturday. Yeah. It's coming down on a Saturday. Have you ever seen the rain? Anak kayo lagi dyan ito mga kwada pa lang. Ayan, naimbang loyo karuba, kablawag man namin nga Tagalog, Luna Isabela. Para guys man Uncle Berting. Ayan. Salaan man antik nga gasing. Thanks. And Mark Ramirez, pasyalan man lakay. Thank you from Brunei, from Mark Ramirez. And hello idol, shoutout po dito sa Divisoria. Ayan, Okay. po ti caller there.
have our first caller. Baka Hello? Yes, baka mabaling ang kapsutan nyo no ka. Deta monitor yun, tatlo. Kawanan, Sir John, ididapot na mo. Ay, okay nga rod. Good afternoon, Sir Pedro Libed and anya ti ordinansa nga na-review mi tatanga kanito. Aliman? Ordinansa Nanati kaudyan nga ordinansa nga nabasam. ay anak pa yung mga nag-reading, Sir John. Awang matandaan ang ordinansa ito, barangay yun siya. Nga ordinansa. Uy, awan pa lang, Sir John, ta administrasyon. Ang kahit kusawang ka, baka na nababasa mo nga iwarwarang ordinansa. Awan pa yung Sir John. Ay, okay. At ngayon, parang ordinansa dyan may Yeah. bawal ti tumawag, di kita ngayangay. Uy na. Ano magkumpanya. Ayan. Okay, kaangaw kami lang. Go ahead with your greetings, Ka Pedro. Ako, tagi-jalaw na. Kaya na muna na ikablawang ka tinagasat kan naparabor nga Domingo. Oha. Kan kastamutin ka na kayo labas na dito sa istasyon. Kablawang kayo tinagasat lang muna nga angal daw. Kaya kablawang mga road kita apok jay Biskaya ni Sian Milibed kinsaysan Libed. Kaya ni inang Dani Raquel Libed. Kaya ni Severino Libed. Kan kastamot ni paring Camilo Candidas Joko and Mila Villar, Erlagaon and Johnny Asuncion. Hello, Johnny Asuncion. And Reming Saculyes. And Elvis Sibaste and Carol Gamay. Wow. And family Libed, iti Barangay Rizal. Then ni Bading Agbanglo. And ni Elsie Valdez. And dadumapay ni from Benito Sullivan. Nele Lagmay kani Marpi Tagarino from Cordon and Rosie Calawag, Evelyn Ramos and Berja Evelino. Dagito lang ti Kablawak, Sir John kataduda kablawang kay amin nga nagasat nagdengdengag tangabigat kang rona na ti Barangay Rizal ket agrebisak mantikan tanga dalayap. Okay, masurot Ka Pedro ket damagal laang adangar ti lista amon ti voters dita. Dana kinya kon dagijay ko adigay nalakit ti kumulik na master list. Wow, datalaon na. Iskay kon kabataan daginya kon. Amumo no sino dagijay nga nakarehistro. Ay wala mo nga talaga dagijay nga nakarehistro nga nalay. Bugos. Okay, bugos. Okay, nga thank you so much for calling Ka Pedro. Thank you, Sir John. Thank Okay, you. thank you, sir. Yan na po, di pagkayam tayo, nga hindi pa laeng hampay lang agbasbasa iti election Hindi ang good. pag narutan hanapay nga kabisado ti election inga itata memoryado na iti election code ni Ka Pedro. Yan. And he is requesting for the song Dlayap. Ano di Dlayap ba lang? Dlayap. Dlayap. Okay. Nga dagiti dumapay mo kahit nga tumawag 0905 808-1259. is the number to dial. Yeah. And Hindi nga po kayo na walang request ag-chat kayo dito live chat ti YouTube. Yes. Nasaan jay Facebook ti XFM Santiago. Here is the requested piece, Dlayap. Sipot pa'y di damdamo nga ingkala maserpat kas kaman latay dalayap nga nangalsem kaniyak kasaginaw biyak ku mantay kayarigat nudi kan mapurus patay pagtungpalag an-anuem tapintas mo nga ing-ingutem unay di met umanay asan ikwam nudong tenni patay agayat kaitan takasag sa diwampay yan tangay at tuyak nga at taligagay
Sipot pa'y di damdamo, nga ingka masarapat. Kas ka man latay dalaya, nga nangalsem kaniyak. Kasaginaw biyag ko, mantay kaya rigat. Nudi kan mapuros, patay pagtungpalan. Ananuenta pintas mo, nga ing-ingutem unay. Di met umanay asanikwam, nudong tenni patay. Agayat kaitan, takasag sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Ananuenta pintas mo, nga ing-ingutem unay. Di met umanay asanikwam, nudong tenni patay. Agayat kaitan, takasag sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Nakakita kami na po iti favorite color me. In fact, imatang ti t-shirt ni John Mark nga medyo umarngit itang kulay orange nga impatayab ni Kabsat Yellow dala. Nilda de Leon. Thank you so much for your Golden generosity. yellow. My life is complete. Kunan okay, Elma Salvador na impanggal daw you. Tayo, shout out man TV of Babylon, ingat lagi. So cute kayo. Nagadaw nga daw. Mga idol. Medyo nalito aksan din niya. Wow, katropa, Airwalks Show. Hello, Sir Airwalks. Yan kaya tayo man dong mayong buntag sa imo diha. Oy. Sana kayo na sa mga. Anong ibig sabihin nun? Hindi pogi ang katabi ko. Maayong adlaw sa tanan. Sa imo, maayong adlaw sa imo. Katropang Airwalks Show. Airwalks, good afternoon. Kanta ka nga ng Bisaya ba? Para naman makan si Sir Airwalks. Okay, hanap ako man ng kuan. Bisaya. Bisaya na song. Hanap ako ng Bisaya para sa imo, dong. Oo. Tawa-tawa na naman si Sir Airwalks. Hahaha, sabi niya. Try ko lang ba? Oo, try mo lang ba? Gihidlaw na intawon ako. Ladies and gentlemen, isang awitin para sa ating mga kaibigan, sa ating mga katropa na nandyan sa ibang parte ng Pilipinas, nandyan sa Bisaya. Okay. Oo. Bis rock please daw. Bisayang rock. Wala po kaming ganun. Wala. Bislak ang meron dito. Alam mo ba yung bislak sa amin? Yung pamalo yun. No? Yan. Ito na, Malapad. Para sa inyo. Hoy, Bisaya. Kaya dong. Galingan mo daw. May tulo na. Alin ang may tulo? Ang luha ning mga mata. Pagkapait. Ang kamingaw pagkasakit. Nagadugo. Ang dughan ko sa kasubo. Kay nawala. Ang gugma ko og himaya. What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, kaloy-ana.
balik ning mga kupton ko. Gihandom ka, gihandom ka. Gihidlaw na intawon ako. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, kaloy ana. Balik ning mga kupton ko. Gihandon ka, gihandon ka. Gihidlaw na intawon ako. Gihidlaw na intawon ako. Gihidlaw na intawon ako. Daghang salamat. Ayan, sa ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang sulok ng Philippines. That's my dad's favorite song daw. Ayan. Sabi ni Sir Airwalks. Ikaw, sir, anong favorite mo? Kumot-kumot? Gay, kumot-kumot. Gusto niyo mo kantahon yan? Mamaya, magpatalastas muna tayo. Okay, magpapalik ang mga guwapong mga ining. Okay, pagkalipas Hello, Until Aurelie. And we will be back with more songs and more surprises right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA.
CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. Okay, nagpapalik ko ang inyong mga lingkod, ang inyong abang lingkod. Apo, si John Mark talaga mga makikitsa man ang talaga tayo Bisaya nga kakabsat tayo. Talagang ayo na. Nagmay kami na po ti panagkakadwa may DJ Thailand, and after that tapay ti GC mi nga oray na madimi mo awatan ti tungtungan kat sumamsampitaw kami ta iti Bisaya kapo kat anda uning nga nalagang Tagalog. It's Bisaya and English only. Okay, meanwhile, kante man ti kundawa dito tumatawag itatang kanito. Good afternoon. Hello, Kuya. Good afternoon. Yes, good afternoon. Who's on the line? Si Risa Iniego ito, Kuya. Pwede pong bumati? Okay, bumati ka na, Iha. Riza, go ahead. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko sa Rojas, family Villanueva and family Francia. Tapos yung mga kamag-anak ko sa Alicia, family Pega, family Doria. Tapos binabati ko yung mga kasama ko dito sa 3L Massage ng magandang hapon. Good afternoon. Pwede mag-request, Kuya? Sige, go ahead. Willingly, Kuya. Okay, willingly. Okay, kakantahin namin mamaya. Okay, maya-maya lang ng konti. Thank you po. Thank you so much. Okay, for the meantime, dagitay dumabay apong nga pangablaaw, ikantay man ti kundaway. Once again, Sir Airwalks of XFM somewhere in Visaya, Cebu, I guess. In Calibo, saan ba siya? Sa Hindi ko alam kung Mindanao o Cebu. Mindanao, okay. Good, thank you, Corona dito. And Ami Rose Oliven na bumanglag. Hello, Idol Tayman, Maulawak Mildred. Isawit ko kumain ka taga Sarat, Ilocos Norte, Idol. And Myra Isagire, happy Sunday, katropa. God bless us all. Okay. And that's all for the YouTube. Dito mo at XFM. Anyati kong kunana. Yes, hello po mga katropang 4-Decade Duo. Kumusta na po kayo? Ayan, parakis po ng song. If okay yun po sanang kanta ni Rico J, ang Tao'y Marupok. Thanks sa lahat mga katropa. Ingatan po nawat tayo ni Yahweh. Yan. And Glenda Madriaga, kablawak man ako dagito ikadwak nga dadtoy San Isidro, Luna Isabela. Nga agin ina na. Parakis man J kanta nga Uncle Berting. Sila ni Vina, Gasing, Edith, May Ken Jonang. Ayan. Maria si Cecilia, kung tinagan na Lazaro. Pa-shoutout po mga idol from San Manuel, San Mateo, Isabela, Family Lazaro, and Mangubat. Thank you, idol. Okay, ang konsamot mo dito ang Tao'y Marupok. Ang kantaom na ko ako. Walang ang ulang de jela ang Ay, pang nindat yun? Tao'y Marupok. Ang kanta ka diya? Wanog panimdat yun ko na ka. Oh, I'm not pretty sure. Ang kanta kaya pero kinta. Where in the world I can find ang Tao'y Marupok? Okay. Okay, nga para sa mga marupok dyan man, madaling bumigay man pag may tokso. Okay. Sige nga, Iba yung kantahon. napindot mo. Kantahon ko man. Okay. Sa daigdigan. Okay, sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang mahal sa buhay, nang madama ang ligaya sa gabi't araw, nalimot mong ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit nang iyong maramdaman ang kalungkutan,
nakaraan ay doon mo naalala ang may kapal ng tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siya ang nagdulot. Nang madama ang ligaya sa gabi't araw, nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit ng iyong maramdaman ang kalungkutan ay doon mo naalala ang may kapal ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat nagtulong. Alipat at titiin. Yeah, okay. Sa Diyos na ang lahat siya ang nagdulot. Sige, man. I'll do that better next time. Alam nyo naman, medyo halo-halo kami ngayon. Okay. Wow na wow, marupok, sabi ni Sir Airwalks. Uncle Bertig, ko na naman ni Rodel. Agkal bertig, agpadatag sabot na ito eh. Agpadatag sa padatag. Agpadatag dito nag-request Uncle Bertig. Agkal bertig. Okay, with letter G, Uncle Bertig. Uncle Bertig. Hello, idol. Para kayo manjay, remember us this way from Glenda Madriaga. And, Nempanggal daw you, karuba watching you, katropa June and JM, idol Rainbow Vlog, tinaga na. And Rainier, Nico Akpal, nempanggal daw kanya yung 4 dua ka vlog man ng uncle ko nga agngayangay. Para ti kapitan, dito dubinan is Santiago City, Rodolfo Inson, request ko man dyan so you, so ito salamat and more power. And pa-shoutout nga po, family Galdano na nakinig ngayon, from Joyce, Galgiano siguro, Galgiano. Family Galdano ko na naman ngamen. Imbes nga family Galgiano. Tayo so ti... Galdano mo. Diyan mo, apelyado na Galgiano. Ti inpa na family Galdano. Ah, okay. Okay, Karot, as requested, here is Always Remember Us This Way. Ikomando. Eto naman dong. Oh. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and they wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die.
time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the piano plays, I'll always remember us this way. Oh, yeah, when you looked at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. From the movie entitled Stars Born. Stars Born, yan, starring Judy Ann Santos and sino niya kanta? Lady Gaga. Mali, Judy Ann Santos and sige man. Ryan Agoncillo. Ryan Agoncillo. Stars Born. Ayan, ang galing nyo mga katropa. Ayan, maraming salamat po. Pwede po bang parkes ng isa pa? Yun pong sanang kanta ni Rico Manrique. Ikaw ang ligaya ko. Thanks in advance mga katropa. God bless you both. Atay man dong kaluma man mga ikaw ang ligaya ni Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo. Wow. Yun ba yan? Yeah, correction. Okay. Ako pa. Mataba ang library. Ladies and gentlemen, Rick Manrique Jr. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo ay di magmamaling. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang mahal sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko.
voice of Rick Manrique Jr. Nga kunada, it is the highest form of music in Philippines. Yan, data kundiman. Iso nga no, hanggang makakanta ti kundiman, o rin na laing ka ti other genres, rag and ballads, R&B. If you cannot sing kundiman, ay medyo alanganin ka kadigitay nalalaing nga musikero kasi tay kunadan it is the highest form of Philippine music, the kundiman, because of its emotions. Yan. So dapat agadal ka timbes nga kundiman. Hello po sa lahat ng hello po sa lahat. Hello po, babati naman po kay Lolo Pedro Libed ng Rizal, Alicia Isabella from Sian May Libed, and beautiful from Nilda de Leon. Baka bayad. Sir, pa-watch out naman dito ay Bugalyon Norte ni Jomar Pabico, Eddie Boy Edward nga apan makilamot sa Burgos Ramon Isabela. Salamat mga idol. Greeting is coming from Attorney Ariel Perdido. Wow. Yan. Dati actually is prosecutor naikat ti position attorney latan. Tantani pa nga may kat attorney. Amam na apita attorney. Nagtarima na dati Attorney Leo na lata dito. Attorney Leo. Good afternoon, Ariel Perdido. And please karuba playman my request. Pawilan ka kung ano dati kapsata. So it will be our final piece for this quarter. Tay sunata na paluwan. Pawilan ka as requested. Ngarod ka kitay pumakada ti asawa na apo ay ket nga kayo nga pawilan. Ay, wait lang nga pala. Kundiman is a highest form of song of Philippine. In Philippine music. Sa mga regional, meron din tawag din. Yung mga balse. Walang tawag doon. Awan. Adamo la kundiman ti Ilocano. Idi panawan na. Yes. Okay. Dagitay harana nga kung nadapay. Those are at kakaliniada dagitay. But halana is not kundiman. So kundiman is it can be a sad song for anybody, or pag sinabi kasing harana, it's only devoted para dyan ti ingutam. Ay buksan ang bintana kunana. Manang biday ilukat man. Those are folk songs. Folk song. Hanga kundi man dagitay. Pawilan ka is on your way. Tangay mo tanata. These are Ilocano love songs. Ilocano love song. Okay. Aglinipat tan ading ko jakun marik na inka panagdungo na umakon nga gururay agpadpadaan ti isa sampit mo aglinipat tan ading ko ituro-turet ko sa empapanaw mo bidot ti arapa ako takay kayat mo met iti umadayo pawilan ka tagandat ko ngagden na takuma angem inwadag na samkino na aguraya inggat makaurnong ka pawilan ka ading ko pawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na
umadayo dito'y dena. Ading ko alin lipaw tentan, karin karita waswas sentan, ket di nagtukuman subsublianan, tanalabit sa anak to nawayan. Pawilan ka, tagandat ko ngagdenda ta kuma, angem inuwatag samkino na, agurayag inggan makaunong ka. Pawilan ka, ating ko pawilan ka, daksang gasat takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Daksang gasat takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Yes, and kung ano na po kawan. Beautiful! Kung ano nikapsat Nilda de Leon and Jamfred Estamental. Nice to be back, karuba. Naimbag nga malam kanyayo ken padak nga listeners sa tanghal daw. Okay? Actually, adutot tayo nga medyo bimasi, dabasit. Siguro, panimbis mo yun at duma. Okay, naimbag nga malam yun. Yayo idol kablaw man, itatang ko nga Florentino Domingo. Dumdumngeg tatadjay, Balintokatok, Santiago City. From Family Domingo Idol, can pa-request man that you dance with my Foda. Dance with my father. Leia Riza says here, thank you so much for singing that piece. Pawilan ka. Okay, ano pa, di kita dito mga pangablaw. Wala naman na dito. Okay, so may we have another piece before we get it. Oh, it's already past the hour of 1 in the afternoon. Okay, tama ta. Half past the hour of 1. So we'll be back with more songs, Karuba. Stay tuned. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort. And for Okay, we're back and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang ako Dito lang, siyempre numero 1 programa. Da kami manan. Dito ay 104.9 XFM Santiago. Exciting and exciting at talaga di mas pasamak. And kamusta naman kaya ang mga katropa natin dyan, si Althea at saka si katropang Ark. Yan, sa kanilang pagtungo sa Defon Quirino kung saan kumuha po sila ng balita tungkol sa dalagang pinaslang. Oh my God. Kita man natin ang paspasamak ti aglawlawan na yan po. Antay amon na niya ti
safe nga lugaran. Okay. George Mangantulaw na imbag nga malam kung na ditoy. Mga idol, pa-shoutout man kay ni bakit ko Marisa, Amadama Bilbilag T. Nilabaan na. Pa-request idol, JC Siwit watching here in San Jose, San Mariano, Agyaman idol. And Maria Cecilia M. Lazaro, pa-request idol, Endless Love from San Manuel, San Mateo, Isabela from Lazaro family. And Stephanie Pascual, hello po, watching from Zambales. I love that song, Idol, kung nanamot ni Lynn Alcain. And dati tumawag. Let's give him a chance. We know lalaki, babae. Hello, good afternoon po. Hello, Idol. Good afternoon. Yes, may we know who's on the line? Ni Carol ati DJ. Oh, Carol. Okay, Carol Banawa. Carol gamay from Quirino Province. Quirino Province. Anya nga ili dita Quirino? Aglipay di. Okay. Aglipay Quirino, Idol. Anya nga barangay ti Aglipay Quirino, Idol. Villa Pagaduan, Aglipay Quirino. Villa Pagaduan, Street. Ni Kapitan ni Elizer Baswell. Okay nga rod, kung mablao kan, tabakano damagag pa'y numano ti ira yun di tahwin. Okay, go ahead. Manati amin, Idol, kablawang kay tinaragsak nga malimukin ni Mark J. Sino di Jay? Idol? Sino aji Mark J? IG Mark Gayang Baliptad. Ken dagiti friends ko ni Kagawan, Pedro Liben, Eliboy de la Cruz, ni Alvis Ibaste, ni Tita Lilia Ordonez, ni Ate Ning Andres, ken ni Ate Flor Andres, ken ni amin latan nga friends ko, Idol. Okay, thank you so much, Carol. Special ken ni darling ko ni Bong Revilla. Okay, thank you so much. Sa request. Ano niya ti request? Ajay man naragsak ajay. Big Diamond, amuyo ajay. Wan, amo mi Big Diamond. Okay. Isagot ko ang amin nga kinablaawa. Okay. Thank you, Idol. Thank you also for calling. Yan, and she's requesting for the song Big Diamond. Yan. Awa mo di mang kanta na pananangata. Okay, let me do it. At napan nagbirok iti mainom jay kadua. I don't want it big diamonds and a ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I don't want it all my charm with everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you.
give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. You mean this one? Madi. Yan. Kaya kapag kaya mo Madi, dati kargaan. kape. Nakapik to eh. Nilakang nga bumaon ka dita. So nga salinan deta. Dapay mo na eh. Basila deta. Pagiptor na. Okay, the time now is 44 minutes past the hour of 1 and you are still with Uncle Katropang June and kaanakan Katropang JM. Dito lang nga po numero ng programa. And we have another caller on the line. Okay, kantay di kuntaway na impag ng altaw. Hello, Idol. Go ahead. Idol, Nemelda Tulio ito, iti Gundaway, Kabarugis, Quirino. Okay, Imelda Tuliao, go ahead with your greetings. Idol, kablawak man tag iti Cortez family, iti Saguday, iti Gundawa, iti Tulio family. Idol, kablawak man ni bayaw ko nga advert na ita, ni Warto Tulio, di ba yung bong? Tulyo nga Tuliao, Tulyo. Tulio po. Ay, Okay, Tulyo. Okay nga rod, adya lang. Ag-request ba na Idol? Ana nga song. Aji man dita din nam. Dita din nam. Okay, matungpal nga rod. Dita, Sige sunatan. Idol, salamat. Okay, Thank thank you you. so much for calling. Itadan na awan nagpasulak, tain naramid kumet amin pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinaktamla eng tuy pusok, di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karin kaniya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok anak ka basulaken ka. Itadan na awan nagpasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinagtamla ento'y pusok, di mo inilalan na puno nga ayat ko. Karim kaniyak ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok anak ka basulaken ka. Dita den nam awan nagpasulak, tain paay ko amin akabaelang. Dita den nam awan nagpasulak. Yes. Sikat ng perdi ng waswas
sa kada kita pangablao. Nabasa nga ito yan ni kini Marcos, Jem Marcos. Hampay. Yan, hello na yung pagmamalong kanya yung duwa dita karuba katropang John and katropang John Mark kablawag man namin nga nakatunin Jay and me Villamor Cabarogis Kirino Ken J. Boss Me ni Madam Telma dita Florendo's Dress Shop kin ni Madam Helen Nagala dito San Andres Santiago perkes manjay rambutan tachempo rambutan tata ayan. Bitaden na awan nagbasulak ta inaramid kumet amin apagragsakan ngemaniyat insubad mo sinaktamlaing to'y puso di mo inilalan na pudno nga ayat ko karim karya inka tinalikodan martir a pusok na ikalang aniya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak ka basulaken ka bitaden na awan nagbasulak taim paay ko amin akabaelag bitaden na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas kini ayang ng keltay kadagiti arapaan bitaden na awan nagbasulak nimpaay ko amin akabaelan bitaden na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas kini ayat ng keltay kadagiti arapaan Pumatayan. Bilaman. Ditaden sikat ng perdi ng waswas kani ayo. Okay, that's it. And ulit man ito a request ni Maria Cecilia M. Lazaro. She says here, pa-request man idol di Andaslav from San Manuel, Isabela. And Giancarlo Bergonio Igop, hello, na imbag nga Sandeyo, Manong June, ken Amaka, agraman, ti ka-exciting, kablawan man, ti family Bergonio and Dupilas, family from Victoria San Mateo, pa-request man the Jai Islands and the stream Magyamanak. So, both English songs. Okay, we have another caller on the line. Good afternoon. Good afternoon. Sawadika. Bangal daw Millennium at Karuba. Okay, sawadika. Doon. Okay, that's Thailand Hello. greetings. Hello. Hello. Okay. Taga Oscar
Karuba. Oscaris, kumusta nga? Kita ngayangay nga politicians sa'yo dita. Naulimik na pa lang. Naulimik da pa lang Karuba. Wan, papaampay lang isuda nga gulimok. Okay, nga Rod, ako mablao ka. Mabalin ti kumablaw Karuba. Mabalin. Kabkablawak man namin nagdingdingig dito yung estasyon. Kang runaan na dagiti anak ko. And mabalin ag-request Karuba. Mabalin nga madapay tinakasala nga kansyon mi Atay kuma binig asin naay. Binig asin naay. Okay. Malaya ka adi dyan Karuba lang. Wen, okay, adya laang. Wen Karuba. Okay, thank you so much. Okay. Si Guillermo. Binig asin naay kunana mo dyan. Mula Amo di nga sonata. Ay. Binig asin naay. Okay, pero kinta dyan. Binig abislak. Okay. Ay, nga bislak. Anya na bislak. Wan, mati kaya ang kantaan ta. Amok, awan niya, umuti. Umok kayo, paparan na di nga sonata. Binig. Letter I. Binig asin naay. Nagmula at itihardin nga inalada. Itibukel ninamnamang nga mapabiyag. Nagsabong ang binig nga litay. Nagbunga pa'y tisinsin na ay. Dayto'y sa manting nagbalunen nga pumusay. Lukas at kuti masapa asumina. Jaksuki rin si kalakit tiga puna. Ngenti man launay nasa em. Amang burburi burto'y naken. Nagkayat kakaniyak niyang bini. Nga aleng-aleng. Nutaman pailat na batiya kaasin. Ketchup yak kuti ay ayan masaranayan. Nawaya kang agsumli kaniyak. Tapnon maparungtut di ayat. Ketibo ken nga indukit ko. Isuntot agbiyak. Lukas at kuti masapa asumina. Jaksuki rin si kalakit tiga puna. Ngenti man launay nasa em. Amang burburi burto'y naken. Nagkayat kakaniyak ng binig. Nga aleng-aleng. Daman paila na patiya kaasin. Ketchup yak kuti ay ayam saranayan. Nawaya kang agsubli kaniyak. Tatnang maparungtut di ayan. Ketibo kel nga indukit ko. Isuntot agbiyan. Okay, Apo, for the meantime, itit mi pa Apo, dajay request ng Endless Love, pero kem balong, dajay lyrics na, tapno makansyon ta tinasaya at, deta Endless Love, okay. Endless Love, as requested earlier, Endless Love. Here is our versions. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My
Your every breath that I take, your every step I make. I want to share all my love with you. No one else will do. And Your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives has just begun. forever. Ooh, I hold you close in my arms. I can't resist your charms. And love, Oh, love, I'd be that fool for you. I'm sure. you know I don't mind. Oh, you know I don't mind. 'Cause you mean the world to me. Oh, I know I found in you my endless love. Lionel Richie. Bum, 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 ba-da-da. Bum, 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 bum. Oh, and love, oh, love, I'd be that fool for you. I'm sure. you know I don't mind. Oh, you know I don't mind. And yes, you'll be the only one. 'Cause no one can deny this love I had inside. And I'll give it all to you, my love, My love, my love, my endless love. Iti oras kabagayam, alas 2:02 iti malam. Kinagsublay kami kalpasan di sa magmumano palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villas. Okay, agsubsubli kami. Siyempre, kami lata po dahito awan sa Bali. Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po numero 1 programa. At da kami manon dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. And we have another caller on the line. Good afternoon. Good afternoon, Karuba. Yes, Elsie Sebastian. Am I right? Tumpak, sir. Okay, go ahead with your greetings. Opo na tayo si Gablawan kayo ti naimbang nga aldaw. Kan kasamot ni adagiti katropa kiti tropang masayahin. Ni Michelle Alonso nga co-founder ko. Tapos ni Bel Antonio kas president. Ni Shermin J. Camado kas vice president. Ken ni Carol Gamay, ken ni Rosan Asuncion kas advisor. Ken dagiti friend mi nga da Eliboy de la Cruz. Ni friend Pedro Libed. Ken nang mangalunan nila kay ko sa ni Ariel Sebaste. Palikwes? Okay, ano day jay, basang? Dayjay man bakas nang lumipas by Eddie Peregrina, sir. Okay, sige, tiraag na ta. Okay, adyan lang. Kakantaan, sir. Thank you. Thank you also for calling ni Miss Sebastian data. And ano nga ta iti main nga purpose di grupo da nga tropang masayahin. Baka no ati agpagpaggaak dalatan manipod agkakita da. Anyway na pintas unay no data ti panggap yo dati awan ti aglidliday. Puro naragsa lang. Kadi nasaya ti kasta kasi DJ puro chismis lang. Nasaya DJ tropang masayahin. And she's requesting for the song Mga Bakas ng Lumipas by Eddie Peregrina. So iti yung arod, iti kalikagom da. Elsie Sebastian. Kanina ka pa. Agapay tayo mga dito na eh. Kapag ikaw ang umibig at saka nasawi,
tulad ng pagdaramdam ko sa'yo. At kung ito ay siyang tunay at mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pa maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirang. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Good PM mga idol kablawan man, anak kong apo ko nag-text, Irene Manuel iti Rizaluna Cordon. Ay kat ibagam kumamat at tinagan dito apo ko. Supay. Ayan, hello katropang Jim at katropang June. Pabati kami dito sa Labinab. Thank you po from Ate Bel Bulan and Celia Dansalan. Idol pa shoutout man ng kapsat ko nga ni Tina Ocol Dansalan. Tina pa nag-celebrate may ka-32 tawanan. Ayan. Request ko man ate, musika. Favorite song na. Thanks idol. Ayan. Watching from Baggaw, Cagayan. Kuna ni Roden Bangayan. Yung panggal daw mumanong dyan and dyan. Mag-request man dyan. Dakon Biagku. Okay, pabati man Angkel, kininanay ko nga matamang nga maturog, Sylvia Agustin. Pwede po kantahin nyo yung sinasabi ko na kanta, Angkel, yung labis na nasaktan ko. Kaya, siguro mata Daniela. Supay, siguro nasaktan ni Daniel. Di na kayat nga ipadlaw. Well, no nasaktan ka man balong, ipapas mo dito yung eleksyon. No? Daman tinakasakit kang kagawad dito para yuwin natin. Hagngayangay, ipapas mo to tamo yung surat tinagan na. Well, we have another caller, 7671 on the line. Hello? Hello sir, gandang hapon po. Magandang hapon. Sino po sila? Si Bel Antonio po from Quirino Province. Bel Antonio, meron kang certificate of indigency. 2 pieces ID picture na pirmahan na ba yung form mo? Oo. Ipapasok ka namin sa tupad. Okay, bumati ka na. Ayan no, nang una sa lahat, binabati kita ng magandang hapon. Okay. Tapos sa mga kasama namin sa tropang masayahin. Ayan kay Mami LBC Baste, Best Michelle Alonso, kay Ate Carol Gamay. Kay friend Rose Ann, tapos kay friend Charmaine. Basta lahat-lahat na lang. Apo. Pwede po pa-request. Okay, anong request? Yung, pwede po Tagalog dyan, ngiti. Ngiti. Okay, sige. Opo. Tropang At sige masayahin, po. nakangiti, syempre. Okay, salamat.
Tropang masayahin na nakangiti. Okay, anapay ti kwadata. Ana tira mo dyan, labis na nasaktan. Ha? Ako. Unting pumapata. Okay, ibaba natin. Gawin natin. Bilis na nasaktan Pagbigyan ta ni Daniel, takayat ko nga nakaisip misuna. alaala. Bababa lang, wag yung mataas. Okay, saan natin mahanapan yung labis na nasaktan? Vicente Barbaro? Aglalaw ka baro. Gonza di Tanza? Labis na nasaktan. Letter L ah. Was. Wala. O, di sa iba. Medyo loko-loko ka. Labing Wala. arms mo na labis na nasaktan. Dun sa, nga. Sa retro. Labis. Wala, please. Wala. Ayun. Okay. Diyos ko. Okay, in 3, 4. Ma? Yan, okay. Testing man. Iko. Unting pumapata nang di alam ang luha. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso. Mataas? Sabi sa'yo eh. Nangato pala kanyang? Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong
lang. Apo, dahil landa ka mo, Daniel. Yes, kanang nga manggagan. Siyempre nasaktan ni sunod kadagiti may isang kagawad dito barangay. Sino nga ta nga kagawad dito? Maamuan tayong tunog sublita ta. Si Derenta. Ayan. Anyway, good afternoon. Apo, dita barangay officials mi dita Villa Carmen, especially to barangay captain na Romeo Eddie de la Cruz. Awan apo ti kalaban na itatata. Ano pos? Awan iti nakaiturod nga mga asot iti kandidatura na. Yan. Di ba dansal nung kati ited na kanya na nung kalaban na? Iti barangay at iti yawat dansang incentive ta. Siyempre, no awan lumaban nga kapitan na may isa lang kayo sa undeta apo nasaya ti palakat na yan awan ti kumuntra and sa pelo kumapot adang arot iti maaganap tayo dita dati monetary price tayo dita actually talo nga barangay ti Villa Carmen ti awan iti kalaban na Talo nga barangay. talo nga barangay Tiramon, yes Jimesa. Villa Carmen Aha. Villa Carmen. Ibigalaw ko na Villa Carmen. May kapat dapay. Villa Carmen. Actually, it's I guess Barangay General Aguinaldo and Burgos, I think. Burgos? Yes. About San Villa Marcos. Villa Marcos Atansa. Di ka matandaanan yung talong nga DJ actually ang kumatandaanan pero I'm pretty sure Villa Carmen has no. Yan. No. That's it. No. Naimbangal daw yung malam yung amin idol to every viewer. Stay safe po lahat watching from Sydney, Australia. Okay, pa-shoutout po sa mga kapatid ko dyan sa Manila. Sina Rolly Bong Rolly. Kurang yan. That's Willie Rabaha. Okay. And Doming Martinez, puro puso. Sana all po. Kung na naman ni Arlene Aaron. Okay. Do we have some more greetings there? Wala na dito. More. Yan, mga idol, so kataman request ko na mabalay jay kung don't forget to remember me. Thank you and more power. God bless you always po. Daakon biyag ko. Yan, musika. Gaya request da. Musika? Anong musika? Ang buhay na aking sinataglan. Ang buhay ko, DJ. Okay, musika ko naman. Pwede la musika. Made, siguro. Apo, la musika deta. Awan sa baling ako. La porcelitwa. Itit na DJ kali kagumanda nga mga okay. This is la musika. Friends song. Apo, idi dekada 70. May sa kalagitay di ka mo niya timi may consider ko dito. Kantam French? French. Kantamot lang daw data. Data French sino yun ni si Wonder. That's where French are for. Okay. Sige. Okay, panalo ka doon. Ikaw. La pour sur les toits. Wala pa. Sinapot. La pour sur les toits. C'est la musique. Les yeux devaient voir, c'est la musique. La musique, c'est le vore, c'est l'orangione. La musique, c'est un sample brode. Al vol de hoda, qui faut la vie belle. Che lo ferivo la musica c'est tout c'est les origines la beauté et c'est ta voix che chanta mon ore dopo je me vais des mondes de merveille soran de amour. Enseigne et toi, c'est la musique. T'en rêves vers moi, c'est la musique. La musique, solo vo et se l'orangione te.
La musica seta sabromera a volver ora chi fa la vivere che ne ferivi La musica si tu sei le donne giunta voglio e si ta qua chi chantammo ore te cosciome ve devo vedere sorandiamo la musica la 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 musica la 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 kita nyemut tiki panagrig kami dito Bisaya kinantame English Ilocano Friends Umabalin data orenya Spanish Spanish Japanese. Japanese pa Itawis Yala Itawas mo Itawis Awan ay ayatataka Ibanag man aja Ibanag Ibanag yan a little bit of Ibanag in Itawis medyo ag-aga patata and the best po kayo idol your song requested po Maulawag Mildred is Bian Maulawag pagkaw da pa iti sunata nga request da Maulawag okay here para kanya ma Willie Rabaha hello Kapsat Nilda thank you so much for saying Si kantay kapintasan tan naglabasit day tarupang Kiday mo anaahitan sino katampi na ugadam Buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan Tidakes nahan nga nilakay mo diin kay sagsagan naan Adat nga tay maghibibiyang no iso ti pagragsakam Uray pa'y amin ken kaket na yunam Sang ulikod pa ekstensyonam Angin kumay sarding mo kuman Talakay mo alipliputam Tal iso tinangatlon kaniyam Idi bardang isit kapailang Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro sa tiktinay mo analimed Mildred Kung naglutay ka den ng asawa tingka ipatpateg At lang rukin kandi ka paila marmarnag Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred Jakmeten mataro sa tiktinay mo analime Mildred Kung naglutay ka den ng asawa tingka ipatpateg At lang roken kandi ka paila marmarnag Si kantay ka bang nangan tila adat pagpalpala ilangan 24 oras ka nga online puro selfie kargana ta timeline kasano nga tamit ay pamilyam dimpay pulos ang mapagserbiyan kasta lang ruden niti up-upram balang kantis kanto pailang manang ko tapay oras mo at anangin day tabyod mo maan-ano nang isip kudil mo when no narasay takid kiday mo tinapateng may satlakay mo tay nangaklon ken kat si bubuo papudawem day tapuso day tapintas sana puno papudawem day tapuso day tapintas ana puno Sagsubli po na kita pagayam yung kalpasan ti sumagmamano apalagip.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Yes, mga katropa, welcome to the last half an hour of our program. Welcome to the last half an hour. Medyo nalito
Yeah. Okay, nga Rod, you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po numero unang programa. At kami manan dito 104.9 XFM San Diego. Exciting. And good afternoon to Kabsat Charity Liana. Thank you so much for tuning in. Ayan, kalkalpas na nag-duty dahil ito pagkayam ito yung ito. And right after, ang mapansun na dyan ti parking lot, sakbay na nga patarayon, tayo lugan na kapabaraan na pa'y. Iso di jay di panawan mo tan nga panangi on na jay YouTube Stereo. na yan stereo na kat nagmet ko man ngayon nakakabit data di jay stereo ta no napimpita si pa nagpataray mo mga no lumabas Apple ka CarPlay. Yeah. Diba? Yeah, atakas din na di jay Apple CarPlay. Hindi ko lang alam pala kung pwedeng mag-play ng YouTube doon. Sa Pag nakakonect na yung cellphone mo sa Apple CarPlay ng car. yeah. Do you have something like that, Kabsat? May we know? Yan. Yeah. Please let Spotify us know. pwede eh. Spotify. Yeah. Of course, adamas na. Apple ko na nakati mabalin. Oo. Depende lang May mga app lang siguro. Depende sa app. no nakasubscribe ang music application. Okay. iTunes. Siya. Nakaregister iti Spotify ka dapat iti nakasubmit dita igid-igid nga naki-Spotify mo. Spotify. Ano pa eh? Matan na yung ikon niyo. Hindi ka na request na request don't forget to remember me. Remember me. Dijay? Don't forget Ay, don't forget. Ano na? to remember me. Okay, nga Rod, as requested, biro ka na nga Rod iti lyrics balong ta tirag dara, don't forget to remember me this way. Ate man medyo makapabigis ti ko na. Ti style na. Okay, so ladies and gentlemen, here is my way of saying Bee Gees. Bee Gees nga. Bee Gees with you, Joe. Oh, my heart won't believe that you have left me. I kept telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my walls lies a photograph of a girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you.
tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. Ayan, sonata apo nga medyo nakasang tadi na kayatan ti awanan. Don't forget to remember me. Pumakada nga talaga ngayon. Dimliplipatan nga. Lagi panak ko na na. Don't forget to remember. Forget. Okay, makapadepress naman kung nanikab sa Nilda. Well, talagang dakkel ngamin iti epekto dagiti sonata kada tayo apo. No malagip tayo dagiti tao. Okay, good afternoon. Ato yan, nadaman feedback na. Hello? Hello po. Pakihinaan lang po sandali ng inyong radio para magkarinigan tayo. Hello, Kel. Yes, okay. Sino na ito'y? Si Daniel Atoy. Po, Daniel Agustin Aporok 4. Mawalang patok kanta nga di kare-kare. Kare-kare. Agkare-kare kayo. Agor ka Tungkol tama. sa mga barang siya. Agor ka ta, ano ti title na dahi kanyata? Nalipa. Madimi pa na practice Kare-kare. namin. Kare-kare tungkol. Wan, sige, pero kami. For the meantime, kaya mo kumablaaw? Kabla. May pamilya hombre-bre na di bagabat. Oh, okay. Pero kik dahi Pagke ka. apalyan. Diyan bagabat na bagis kaya. Kari nga ay. Medyo pukaw-pukaw ka. Murong bagabag. Okay. Awan, ti kari-karimi. Kare-karehan nga, kare-kare. Kare-kare yung Ilocanong song na para sa inyong kay. Wan, sige, tabiro kami. Kari, okay. Kare-kare yung para pang eleksyon, pang official. Wan, Kagawad. si kami tinagaramit di dyan nga matik mabiru ka na. Okay, thank you so much for calling. Biru kami biit. Kare-kare kurakot. Yan guys. Okay. Ada DJ MP3 na, of course. Ada. Pero awan DJ lyrics na dito eh. Kari-kari. Okay, patugtog mo na. Wala, hindi mo may patugtog dito. Dito. Dito? Oo. Okay nga ron, sige, tabiru ka nga ron. Maan mati ang mabalin DJ, ginagamit natin yun pang live. May ibang audio yun, dito lang pwede. Ay? Kari-kari. Okay, as requested. Biro kong garot dito. Kari-kari. Kare-kare kurakot. Kare-kare kurakot. Kari-kari. Kurakot. Sige, gamin. Kurakot. Sige. Parang ata. Kurakoy. Awan. Kumutikot-tikot aja ka. Wen, kumutikot-tikot. Sige, padasim mi nga birukan da jay recorded mi idi nga sonata nga napaluan kari-kari korakot. Jay YouTube ko lang takuman. Kay YouTube ate, di ba? Yung channel ko mismo ato pagbiro ka mo. Oo. Kari-kari. Okay nga rin. Okay, sige nga rin. Gurka, patalastas ato eh. Gurka, oray mo malpas yung patalastas. Dito yung request mo tanyel, ipatugtog mo palaang. Airplane mode mo nga ta. Kanda tumawag nga bigla. Airplane mo, dinawantikan. Wifi Ay, yan. okay. Agkara-kari kayo, agkara-kari kayo manan. Lotsempot eleksyon, patigan na et adiyo botante alaman wenyo. Kasta politiko, suki-suken na apagkaryan di tatao. Agkara-kari kayo manan. Agkara-kari, tatlo laing makapwesto. Bigbigat pa'y laing agsasara ka manen ti kariyamon.
balaod pumadaya ka nga agdis diskurso. Nalakaak-asekgan siyak ibutos yuti ingka itirok-tiro. Naglaka kanong yang awan met maitet mo. Nuro mabiin agbiro kamet tinatayanen. Bangka ang tumiten dagita manginom mapagkarkaryanen. Rikus-rikus empay taag susugal nga agpat pa-charming. Keti agpay sudin pay nasilit pay bangkayen. Agkarakari kayo, agkarakari-kari-kari-kari kayo manen. Luchempot eleksyon, matigan-gan na et adiyo botante alaman wenyo. Basta politiko, di amin abisu, suki-suken na apagkaryan ti tattao. Agkarakari-kari-kari-kari-kari kayo manen. Agkarakari, tagmulaing makapwesto. Mga baka amok sa baling tutiin ka ub-ubraen. Di kanto na parang uray di takarubang nga agpasken. No siyak laamay sa amok itigal at tinalaing alider. Ngem jak laamuno kastoy tut aramiden. Ngagi kurimet, ngagi kuri-kuri-kuri-kurimet kanto. Desperado marga kanto, iari ka mo sa ngaribot botantes mo. Lalaingon to, kwenta bakanuan pa ti abrasa kalaban mo. Aga mo amo sa ituti ubray na bakalang arot na ibus pa'y savings yo. Akurakot Kurakot tujem botos yo. Kaputan nagdagkat tinagastos na isang danat kontraktors pati kararwana. Di kasayaan di kaagaw-awat ken tantanangin ti agpilit butusan. Kay ginto at karakari-kari kurakot atay pudno nga agservir na palaos. Pwedeng to agkarakari-kari kurakot atay puno nga agservit na palaos. Okay, very meaningful song. Apo medyo a little bit funny pero it tells the reality of what is happening now in our society. Napunada. That's it. So, once again, tantanangin nyo, medyo nabalikas na namnamsek iti kay papanan at ang ako sonata may apong agkarakari. Okay. Watching from Macau, kuna na ni Zenny Fogaban. Fugaban. Oh. Fogaban. Use Fugaban in a sentence. Use it. Si kano dati kaya mong... Sika garuti nang ikono ka. No, siyak tinang ibagam. Use mo namin. Use it ko na. No, use it ko na. Sika ti agaramit si ko. Sakti ko Fugaban. Idol, still watching kahit ako lang dito sa bahay. Nakakawala ng lumbay sa buhay ang mga songs nyo. From Willie Rabaha. Sadyay, anating UK? United Kingdom dati ning ako. Flag. Watching from Macau is Zenny Fugaban. Okay. Fugaban, sa'yo aking mahal. Awan ti maarami din. So, anong nga ta? Okay, this time we'd like to give you a song from, of course, napay nga ta? Agragay sa mantikantang. Sige.
Jadi kanta nga Anak-anak sige. kadaanan. Kadaanan ti kantaak. One. Aji kadaanan nga talaga. One. Okay, agbirok ta ti kadaanan. 70s kasi yun eh. Okay, kita ta ti kadaanan nga talaga. Mukon, Spanish. Hmm? Spanish. Spanish. Which one? Spanish. Oh, okay. Aja, pabali na, guys. Nalipatak san eh, actually. Oh, sige, let me try. Oh, iko. LA's fine, the sunshine most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow, the rent's so low. But you know, I kept thinking about making my way back. Well, I'm in New York City, born and raised. But nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am a cry. I am said and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes. If you talk about me, the stories stay the same. But I've got an emptiness deep inside, and I've tried, but it won't let me go. And I'm not the man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am a slave to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cry. I am said and I am lost, and I can't even say why. I am said to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am a cry. Yes, sir. I am set on, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Still. Wow. Bye for now from Ma'am Nilda De Leon. Yes, and Sige, i-echo mo lang. dapat pasitakan ito ta. We still have 7 more minutes. So, pumakadakan, sakbay nga kantunan to dajay. Kantunan. Kontes na, kantunan to dajay mauding nga sonata ta. Yan. So, pumakada kami. Agyaman kami po mga katropa, karoba. Jadi panagdengag yo, panagbuyo.
dito yung programa may nga napoluan na kami mo dito lang. Programa. XFM Santiago City 104.9. Yan, Santiago City. Exciting! Exciting nga talaga Daghang ako. sa mga nanonood naman na Bisaya, daghang salamat mga dong, mga day sa imong pagnood ba. Okay man sa mga kapatid natin man na Bisaya. Baka wala na. Baka hindi na sila nanonood. Okay. Sige, dili na. Iba na lang. Para Check sa natin. mga... Pabayaan mo na. Iba na lang ang kantahon natin. Hanapin mo na lang yung kinanta natin na That's What Friends Are For. Gusto ko rin yung awitin na yun actually. That's What Friends Are For our last piece. So once again, thank you so much. And apo, nagmayat apo into the next week. Sabalin to ba rin apong panakikasang gasat ti mga ganyo kada kami. Okay, that's what friends are for. Yan. Apo, sa kita sa kamon balong. The time now is 5 more minutes to go before the hour of 3. And nagmayat after our show apo gat mapang kami man kumansyon di simbaan for the last mass apo si kami tin nakatoka nga kanta di San Roque Parish. Yan, so antabayanan nyo apo dagiti tagaramon nga kay na makimisa dita da kami apo ti komanta. And ado ti insagaan nami para dito tata. That's what friends are for. Yung kung isagaan. Letter T. Letter T, aja that's what friends ang O. That's what friends are for. O ko na naman. That's what friends are for. That's what friends are for. Yan. Okay, once again. Ibaba lang ta napanlog ako na para kaya kagayam. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got a chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, wouldn't close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. You came and opened me. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so, by the way, I thank you. And then, for the times when we're apart, wouldn't close your eyes and know these words are coming from my heart. And then, if you can remember, Stevie Wonder, go ahead. Oh. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for good
That's what friends are for. Okay, thank you so much once again, Karoba. And this has been your Uncle Katropang June and kaanakan Katropang John Mark saying goodbye and God bless Yan. everyone. Para sa Bye-bye. nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Exciting! At sa buong mundo kung nanapit dyan. Aya. Ulit Okay, take two. para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Aha, ito Ito ang inyong katropang John Mark at katropang June. exciting! Bye!